Bonjour tout le monde, salam alaikum, صباح الخير في الأول. إن شاء الله عقلكم يكون bien, إن شاء الله la vidéo ينوها كون دافيك كل بخير وعلى خير. Bienvenue à vous sur ma chaîne La Mouchkouk. Aujourd'hui on va faire ensemble une recette traditionnelle. Je pense que c'est une recette traditionnelle kabyle. وصفة قديمة قبائلية. Donc je vous laisse regarder la recette et les étapes avec moi. Bismillah. On va commencer. Donc je commence ندير شويه زيت على شويه زيت dans une casserole. تقدروا ديروا زيت زيتون زعما ما تعلم زيت وزمور. الثلج غادي يحمو شويه نخليه يسخن غير شويه. Je mets un morceau de poulet. Pour le poulet, c'est facultatif, ماشي obligé. La recette exacte sans viande. نديروها sans viande, mais تقدروا ديروا un morceau هكذا. Donc نقلي البولينو، نقلي تري بيان البولي تاعي. هذا على الغيوط نصب الصلصه كي تمقران. جلي غابي بصله كبيره. Je rajoute de la carotte. Ça c'est le زروديه هكا بترطونتيدي. زروديه مقطعه هكذا، قطعوها هكذا en petits cubes. Une petite poignée de lentilles. Alors شويه نلعت vraiment شويه. Après c'est facultatif. تزمر المستخدمه تقدروا ما تديروش العدس. Après on peut remplacer les lentilles par des haricots blancs. ونقلي toujours sur feu doux. Après تزمر ما تعلمي كل les légumes الواحير استعد ماما et vous laissez cuire tout en même temps. Moi personnellement je préfère نقلي كلش après اسمرقه, mais c'est la même chose. Pour les épices, je mets du ras الحانوت. Après vous pouvez mettre les épices اللي تحبوا. زعما ما تعلم لي زيبيسي تحبي ممكن. انا على راس الحانوت دو بابريكا الفلفل الازكار et de la tomate concentrée. La tomate concentrée. Et نقليها encore. Comme je vous ai dit, la viande c'est facultatif. La recette originale c'est sans viande. نمرقه سوا ماني حمان. دوكا نمرق بما يكون سخون. Et je laisse cuire. Je couvre. Oui Alia, j'arrive. Je couvre et je laisse cuire tranquillement. Et là je mets du sel, ندير الملح مع الملح. Une courgette coupée en petits cubes. La courgette بطمتها كذا مزيان. Et une petite pomme de terre. En petits cubes. Après pour les légumes, vous avez le choix. Les haricots verts, pour les légumes, chacun met les légumes يتحب. Je laisse cuire
تولد نعلل واحد تحول تملالين. دونك نديرو مع بعض المشوشه تاعنا. انا ندير 4 بيض. هذا على 4 تملالين باسكو ماكوال تمزيان. ندير 4 بيض. فوالا اون بانسي د سيل، رشه ملح، دو كويير ا سوب، زوج مغارف كبار تاع الزيت. فوالا je mélange. Je vais pas fouetter, juste قيس ما يتخلطوا. Voilà. Et je rajoute, نزيد 4 مغارف فرينة، 4 متغنجاوين الفرينة. دونك كل بيضة بمغرفة فرينة. 2 3 4. Je mélange. et مغرفة سميد تاع نجاوز سميد. لا لوفور chimique نص مغرفة قهوة، une demi cuillère à café. Je mélange. هاوليك الخليط تاعي اثا يمكن تفغ لا بريباراسيون هنا. تولد على شويه من الزيت، هذه حمو، نخلي الزيت تسخن. ندير لا بريباراسيون تاعي. فوالا اي جو ليس كوير، نخليها طيب. ما تزرع كال توت اوتور تقل دوغي. جو في لا روتورني دونك تجرا كياتو شويه. ابري جو ريفيان فيغ فو اتزرع ميم كي تقلبه. Tout là, je vais la retourner avec une spatule, comme ça. Pour moi, c'est comme ça. Après, tu peux le dire juste avec le couvercle. Voilà. نسرق شويه نزيد شويه برك. Voilà. Et je laisse cuire. Et voilà المشوشه تاعي حتى هي تحولتي متملالين كي علقتي مزيان.
c'est une petite. Je vais la couper. Je vais la mettre tout de suite dans la sauce. Donc, هذا على مشويشين داخل la sauce. وتجغتسو لا صوصينيا نخليها تشرب شويه. C'est un plat très très bon en hiver. مالي لا سميت مع البرد والشتاء. C'est un très bon plat, équilibré. Il y a une bonne sauce, plus les légumes. Désolée pour le bruit. Il y a les voisins. C'est un des travaux, donc... Donc, غنخليها 2 minutes هكذا. وتجي غتنتو 2 minutes et j'éteins. Et voilà le résultat final. مشوشة بالمرقة تحولة المرقة. Regardez. ابخي زعما ما استعلمتي فلفل ساق ريحان فلفله حاره اللي يحبوا الحار. دونك هذا هو الطبق اليوم، الوصفه تاع اليوم. ان شاء الله تعجب لكم. ان شاء الله راكم تعجب لا غوسيت نوسيني. ما تعجبها نوبليي با ان جيم ان كومونتير. Et mais il y a une autre recette vous me la proposez aussi. Je sais pas même les régions on l'a fait de cette façon. Après mais il y a d'autres recettes, vous pouvez me montrer aussi. Donc je vous dis à très vite Inch'Allah avec d'autres recettes sucrées, salées, modernes, traditionnelles. Prenez soin de vous. تحضر مما نون. تهلاو في رواحتكم. سلام.